Inkosi yamajele manje. Ziyakhala. Usho ukuthi lahlile sajele iposition ilahlile. Inkosi uma nje izwe lasejele liyakhala lithi ungisukekho. Ha, lalela inkosi yamajele. Amajelo ke jikelele athi awumadoda la inkosi. Ushintshi ususa petrol. Wasusa wasegoli. Wasukutshela ukuthi engela It's the Black Life TV. Suka. Suka Matota. Kushubile. Ndumani yathi besizweni isihlahla somhlebe nodela mzimba bejebeje mfasone empahla. Hliziyo zamatota ibomvu nebasetete nebasenyimba nemkhonto kwasi gazi nabayikhala amanzi. Dictionary ndaba ithi umndeni. Kunjalo. Kwevuma 103 sinjalo sisho kanjalo mase singena bafowethu. Asingeni sodwa sambi sodwa bafowethu. Umthandazo siloke sisho kanjalo sithe ekhaya siyabonga. Awudanki bafowethu umthandazo umunye umthandazo ubheke egoli kunjalo uNkulunkulu uyiphendulile imthandazo yethu hawa manje besihlele emthandazweni bingelela ndoda imvumamvumane eyavunya kuphi imvumamvumane evunya kwelasameleka ngoba shophamu uvela umthatho obulalisizo zalingalezo lempalo khadla kwezamento ko uyakwazi ukufika eke mfana ushaya inyango zolashobane mfana ushaya isangoma uzophulaphi eke ungizwe umlando ngomchunu ngidabuka enkandla amahlata amnyama enkandla ngidabuka khona hayi ukuthi ngibe ungase enkandla ngejele cha hayi angifananisi kodwa ngasekandla ngokudabuka eke futhi nginsizwa eziqhatshayo ngobumina ngishiya manje siyangazi ngishawashushisi bayangazi iningiza Afrika yazi sekuvuma 103 eke with Dr. Kehlelezi the healing hour sithi ayikhala ziyakhala mfowethu into engiyithandayo ukuthi lo hlelo lethu seliphasisiyo lafaka istemp kwathi hayi bafana siyanazi yonke indawo yenzeni lento ngingahleka mfowethu manje idlala enkantolo kwathi ake nibabone ngithi mina ubali profile uhlelo lwethu Nkosi yami angithi uNkulunkulu usebenza ngale system lena asuke livezela wona njengokufa ukuthi izinto masizenza sisenza ngemphihlakalo uyabona eke ngeqiniso kanti asazi ukuthi lelo qiniso khona lapha eliyosivikela khona mfowethu singamoshi isikhathi akekho bengazi ukuthi mina mfowethu ngokusebenza kwethu ngobumnandi bethu eke ku-healing hour eke ngaphinde futhi eke ulokhu uchome njalo mandla eke lokuthi yabazi manje emveni kwalokho bese esuka lapho ngichomela ngestudio sakho ngoba mina mkhulu angisakuthemba wona nehaba yonke into mkhulu right bengiqala uyosibona istudio ngasincoma yabona kanti uzofela leyo nto uthini hayi mfowethu uzofela ukuncoma uthini manje uma kusekhona kwa studio sekuncoma nje uthini manje mawusho kanje uthi wena how mfowethu awusitshele kahle ukuthi first day nje mawufika lapha nejele kwathini kuwe cha mfowethu njengoba mina ke akekho ongazi ukuthi ke ungizwe umlando womculo inkosi emabhinci eyaziwayo iningizimu Afrika nje manje phela usubizwa osikisi lapha ejele abafana bekugwajisa lalela inkosi yamajele manje ziyakhala usho ukuthi lahlile sajele iposition ilahlile inkosi uma nje izwe lasejele liyakhala lithi ungisukekho ha lalela inkosi yamajele amajelo ke jikelele athi awumadoda la inkosi ushintshi ususa petrol wasusa wasegoli wasukutshela ukuthi engele ngaqala ngifike enkantolo lapha mfowethu ngithe ngifika lapha khona insizwa ezayiboshwe izandla nenyawo ukuthi abantu abamacala chayi yabo manje ngena laba benyawupa lokungamapharanyana kwenyawupe lapha okunekho phela manje kumile lapha nako kuzoqula abacalanyana ngathi shu sekusuka uyangiklasa nganye equlu ngeso kanti lensizwa lezi ezivalwe lapha phakathi ziyathi emkhaya ngibonile endabeni emkhaya manje ufunani lapha kanti lo labafana bazodlula bedelele lapha nganje equlu ngeso kwaqhala kabili kompala kwamheda kade awusuka ngasho ngathi ke umuntu otiti angazi mina ngizoyithini le ndaba lalela mfowethu ngikengeza bekhala enkantolo bedwadelele wathi wena ukudla kwasenkantolo ngeke uze ukudle awukudlanga impela wazowaphuma ungakudlanga Tabo ubanyela awuchele ngaboshwa mina awuchele ngaboshwe chele ngaboshwa mina awuchele ngaboshwe chele asho ukuthi uzobuya chele
akazunywa mfowethu uqonda ngqo kusekunjalo nje mfowethu akazunywa umuntu usuke eqonda ngqo sho kanjalo umthente mfowethu yabona thina kwela kithi simzuma umuntu simqonda ngqo maka umuntu lokho egathekisa ethi uyasifuna simqonda ngqo sini ke le mfowethu kusho kanjalo mfowethu sho kanjalo mfowethu ingoma kodwa khona le ngithandayo mfowethu athi uyicula ithi tshele ngaboshe tshele kwakunjalo mfowethu uyiqhawe manje uyabona manje insizwa ngoba uma uyinsizwa kumele udlule into ezinzima uma mkhulu ithi ingoma sidlule into ezinzima njalo siyanqoba mana mkhulu hey umuntu usiphazamisa ukukhuluma into ongayazi thina noMandela sabo hayi soka ngeke mfowethu asibambe isikhathi sethu seside sakijima impela sigijima kakhulu lapha isikhathi sethu sithi 16 minutes past 4 o'clock ekuseni kuyiphuma 103 kulesihlanu kumhla ka30 kuJuly iphelile inyanga kuphele yonke into nomacingwane uphumile madoda kunjalo uJabhisita ulosingaki ulesihlanu ngozeli ake sizwe le voice note ngoba sebekhuluma abantu macingwane ngaphandle awuzwe la Mvuma ukhehlelezwa umkhipha ngempela ukuzomthoni hayi uyasebenza lo mbhemu lona ayingeke uyasebenza lo mbhemu hayi ungcono ngoba ebesebenza nezwe libuka kazange azayifihle emvakashele enza yonke into ukuphosa amathambo laphana hayi ngiyamvuma wengizwe ukhona into mfowethu engifuna uyicacise kubantu namhlanje bengingasakwazi ukusebenza e-studio ngingasakwazi ukuthiwa ngumdayisi mina ngikudayisile ngithenga ubonga mfethu bengisabonga ukuthi umndeni wakho amakhosikazi wakho asa understand relationship yethu hayi abantu ke ngisho nezitha zakho ke bese ijikile sezikuthanda lapha ngoba abantu baye bakuthande mase ususebishini usungenile wacwila impela wathi bathi hayi ngeke umlahlile in awusho mfowethu uthi ukho indima engidlalile mina noma isupport engidlalile mfowethu abantu bethi mfowethu ngikulahlile thola mdlu ngoba wothi uyangifunza nathi mina ngifunza mina ngumuntu oqondene yabona mfowethu kuthiwa ngisithiwa man of principle yabona mina amandla umuntu akwadliwa ngoba mfowethu mangadla abadla akho ngidle amandla ethonga lakho kuyobe nginecala ngisho kwaba kithi uqobo mfowethu yonke lento nami impi bengayihlelile mfowethu wena uyena usopolitiki okwesibili awuyena umuntu o-involve into eningi kodwa ngenxa yomuntu wesintu ngithema ngoxoxela ukuthi nanti ikhehla lakithi liboshwe wadabuka emveni kolokho ngikhuluma mina nguye nje wami lenkandla ikhona into edlala umfowethu ngiyakubona mfowethu ukuthi umhlobo wakho ubhekene nenkinga ngiyacela mfowethu naku petrol hamba uye ekhaya uyokwazi ukukhalisana lo nabakwanqamalala ungitshena amakhona inkinga khona nasakhuluma ngikhuluma ngesigaba soqala sasuka lapha esigabeni soqala sanyuka kanti asazi ukuthi njengoba sizobhekana nenkinga zisihlangabeza usathana ukuthi nami ngenyembezi engikhalayo gcine sethi haya ngikhale kahle hayi mawukhala ngazi mina ukuthi mawufela uyihlo khona iscript ofanele usilandele mawukhala emveni kolokho wathi haya asikhali ke kahle thina singakhali kahle ke noma babonaka ukuthi ngathi esondelene nobaba onqamalala siyamkhalisa imvono koloko sasesicindezelo yabo kwawena mfethu abalaleli abazi ukuthi kwawena obuphunga amankentshane ekefuna ukukuluma umndeni wakho usenkingeni ukhala nje ngento eyodwa mfethu ukuthi ngithe ngikhulelwa ingane ngisegoli ngiyokhuluma nezwe laseNingizimu Afrika wena ukuthi cha bakwethu is our democratic right ukukhala ukuthi ubaba unqamalala akakhishwe ejele emveni kwalokho kanti ingane yami izosala ishiswa umlilo la emveni kwalokho ingane yami iyagula ngiwangifonela ngase ngehla mina ngokuthi buke i-private jet mfethu ukuthi usosobala khehlelezi on a private jet akusho lokho ukuthi manje mfethu safanele ngifele lokho mina I can't be the flight risk flying within the country okusho ukuthi bangi flight risk with the private jet I was a flight risk ngibheke sisibhekele kumgilicha siya kwaNongoma yabona kufanele sithi si flight risk sibona lapha ngike ngezwe mfethu ungaphakathi kwasho ukuthi asikwazi ukuxoxa ngizwa kuthiwa umgiliji impela naye ugudluziwe esihlalweni bathi ke nemoto baplana ukuyithatha lithe lami mina phela ngangibonga umgiliji ngesikhundla iposition akuyona
ukuthi uyisebenzele ngempela ngeke ngikwazi ukumphuca kufanele ngimphuce yini sengibuza kuwena ukuthi kufanele ngimphuce yini umgilisi chaba kwethu ngoba phela imoto sasimuka ubonga amagalela ithuthu zakhe futhi okungenzeka ukuthi wawuthunywe amathonga kwaZulu wonkana neAfrika yonkana ngoba inyembezi sayikhala sihambelwe imbube zingaphezulu kweinyembezi ongayicabanga umuntu ophilayo mfowethu ngifuna ukuthi mina la udlulisa ukubonga maku ukuthi uyafuna ukubonga noma mawungabonga ukuthi obani obabonga kakhulu abakwesekile ngale uthema uphuma obabone kakhulu bekwesekile laphana eGoli mfowethu eRandburg obantu ongathi cha mfowethu ngifuna ukubonga so ilayini lemashe yadlala le video usuyibona usumsazi phela buka nje umfena ngambuzo yena usumsazi phela nje ilayini manje ayawona ilayini kodwa manje imali kwani igama engifuna ukuthi ulikhulume mfowethu ngakufunzi imanje ithini ngomuthi ithini manje ngomuthi ujaji ibhunu ithi manje cha ijaji ya I heard that you are using muti to escape then you have successfully escaped but I don't believe it. You have to teach me how to work. Ngoba ngiyayibona iyasebenza lento. Imake bangena mina enkantolo babonile bathi nayi lenyanga le. Nayi bangibona ngifake yonke into ngimboze yonke into ngifake nezinto le. Bathi nayi lenyanga le. Ngoba ngiphila nawe nje usebenza nawe angene umkhovu mina. Yeah. Mina ngiqonde nje. Mfowethu amandla akho ngeke ukwahle mfowethu neinsizwa mfowethu omzimba ukhala imali bonke amakhawe angimele kunzima eke neinsizwa ezinye ngoba mfowethu eke kunabantu abanye abebe hamba nami kodwa ngenxa yokuthi amatohabo ahamba thinta uhulumeni engeke ngikwazi kusho kuba mina ngishini mfowethu mina ngizoloke ngishilo ngizobonga kakhulu mfowethu inyanga lapha umzimba ukhala imali eyashiya yonke into mfowethu kodwa before siye lapha mana mali mfowethu ngithi mina njengamanje Is the Black Life TV? ngizwa ekhale kanti ukhumbule ukuthi zikhona izikipa ezizayo mfowethu bengifuna ukukusurprise kukhona izikipa njengamanje esisadesign ngithi yazi ukuthi ngithanda into equality mina ezibhalwe Tatu Ndive leso siyipa siyobe so 350 osifunayo sibhalwe Tatu Ndive ngangazi mina eCape Town uthi namaxhosa athini athi Tatu Ndive ziyeza ke mfowethu basazenza ngithe ngifuna the best quality utmost kahle bengifuna ukuthi ngisurprise omzimba okhalimali uma belaphana ngaphandle mfowethu ngithi ake nikhumuleni lezi gqokani lezi manje ezisho ukuthi Tatu Ndive ngoba mfowethu ngisilo yazi into engishilo mfowethu ngisuka esigodlweni le nyanga lela mfowethu uNkulunkulu wami ibakithi ibi namhlanje imali le umzimba ukhalimali ibiqu 500 namhlanje imali kwalokho lapha kwanede wafika ududuzile lapha uyakhala ududuzile indodakazi amsholozi sithi hawu manje ududuzile usefike lapha imali engasayifaki mina ufaka ukufaka ududuzile into engeke intele ngisho ethami ngababo wakhe eseje manje mfowethu into engihlekisayo mangisuka esigodlweni ngithi mina never yabona mfowethu into yakithi kumele ngiyithembe manje uma ngiluzile liyacala ngoba ngishiya yonke into esigodlweni manje cabanga ama appointments wabantu ngolesithathu nganginabantu abawu85 okufanele ngibabone ngathi ababuyisele emuva manje ngiyosebenza lapha cabanga ngaba ngambanje eGoli ngaphithizela enkantolo ebusuku nebhakede ngingcono ngiyibambela ngisathumeli manje ngiyazenzela manje ngathi ngiyaphithizela impela manje ngathi ngabhala ku Facebook uma ngihlulekile la namhlanje ngiyabuyeka kumnyanga ngiyoconcentrate emabhizinisini ngiyabiyeka nje unyanga straight ngiyayeka ngoba shooting ngiyobe ngihlulekile alright 0659337172 0659337172 sibonge kakhulu umzimba okhalimali indoda yamadoda ibikhona lapha neGoli sikhombisa support enkulu kakhulu uze wakhokhela namatekisi wathi bafowethu asambeni sibonge futhi umthandeni igcokamelisha mfowethu ngiyazi ukuthi ngikwatele le ndoda izolo ngeke ngayiboniya lapha kummeli yokhuluma nommeli ngase ngibiza ummeli lapha kwashuthi sibhizi ngagcina ngathi ngiyam-ignore cha la khona mfowethu azazi ukuthi angim-ignore ngiyabonga kakhulu kodwa ave ngiphatheka kabi ngabaculi mfowethu cule ngimbonile lapha
umthandeni nabo ke lamavukana amanye onjoko nabo bebekhona nabo ke abanye bebekhona mfowethu bebekhona ngeke ngibabale ngeke ngibaprofile ngoba abakaze bangithande nabo kodwa mfowethu sibonge kakhulu mfowethu laba abantu bonke but bebekuphi abanye mfowethu abaseThekwini ngoba uyabalwela mfowethu abekwaito inkinga abantu mawungafile abanyakazi abekwaito mfowethu umsizwa mfowethu akuthengisi ngoba mfowethu noba isiqhwagane na umfowethu unje nami ngikwazi ukuba insizwa yabona nami leli show lingehlela ngizengimele khona into akayikhuluma mfowethu enkantolo ungizwe wathi kumanje abaculi uhulumeni akabakhumbuli na ukubakhumbula kunini balamba kodwa angibabonanga bekhona mfowethu kodwa bebakhulumela phakathi yayizwa ngisho nabefundiswa wathi kumanje kunabefundisi abaphila ngokushumayela baphila ngemali uhulumeni akababheki waze wathi judge no ungizwe lento ayikhuluma uright uma khulunywa ngeke covid regulations akekho ongaphuli leyo mthetho uyayiphula nje abantu sababona baye freelancer bayaphula imithetho bayiqhubekela but ebakhulumela mfowethu engabakhohlwa abantu simile kulo khulunywa igama eli1 but angibabonanga abaculi beyihlupha mfowethu bebekuphodladla bebekuphotira bebekuphi bonke mfowethu abantu basukume bayosupport kodwa utira ulibela udada la amawela amnyama lawa embezenthi phathu wawo la amawela afana nsenaye ama triplex maye wangitshela indaba zotira okay mfowethu zishiphi asesho kanjena usuzoyenza amacala futhi ufika kodwa kusuka la kuthiwa yimi engihlohlayo 086 siyakhala notira uyazi ukuthi siyakhala 0861010 nikhumbule ukuthi ngo 25 minutes to 5 sizobe sesingena kwi topic yethu nikhumbule topic yasala leya ngo Monday sizongena kuyo but okwamanje mawufona uyamingelela nje ungizwe uscream nje ulilizele nje ushawe ikhwele nje uyayibona leyo nto ubonge la ufuna ukubonga khona it's either ubonga ungizwe noma ubonga umkhulu noma ubonga umuthi wakini kodwa sakuyisikhathi sokuthi abantu mfowethu bangasabi isintu sabo ngoba asisabanga sisimelile thina lapha sasibele enkantolo mfowethu abelungu bathi bathi cha iyasebenza lento leyo ethi muthi makuthi impela ikhona ayiyasebenza 0861010 #kuphelile kwesaba manje #kuphelile kwesaba ngomuthi wakini umfundisi nje uzongena manje ngo5 fanele athenge green power ngendlela engudlenga umuntu uzongena abasha aqhabulo igama angiphathi yona indadi game uNkulunkulu abavele bayiwena 0861010 uthi ungizwe mangentshela ukuthi nonke ema-radio nasemaphepheni manje ufuna ukum-interviewer uyabhala isheki ngoba ulisebenzele lamandla wasebenzele kakhulu ungavele umbize ungabhalanga ngibalekile nje cha ngizoyibiza nje press conference ngelanga lengaziwa ngoba ngisabela ukuthi angifake emsila ngaphansi ishilo nginemanje yathi cha nguvale samuka umfuka amacingwane wonke amalungelo akho i-freedom of speech bengikhona usenayo yonke into kodwa engakuvumi lokhu njana yilokhu nalokhu abakubalini cha umthetho uyasebenza South Africa and siyafuna siuhloniphe ekusho mina ngiyifundela into ngisejele into engiyifunde ngisejele mfethu ukuthi hey wemfethu into ebaleka nayo yonke ngiyifunde ejele ukuthi ayikho into ejahekile emhlabeni you can wait 0861010 noma ke uvele ushayele iWhatsApp uthi 0659337172 0659337172 0861010 ngazi ke kwenzakala ngeincingo zami lana but let's hope ukuthi ziyasebenza ngoba sesho ukuthi sayivele zathi hey wonke umuntu uzama ukufona 0861010 uyabingelela noma usende iWhatsApp yakho uthi 0659337172 0659337172 so idlala nje voice note yakho sizwe ukuthi kwenzakalani mkhulu waje ukhulume nami mkhulu lapha usekhohle ukuthi ulive hey kusasa fanele ufake isuthi ngizwile becomment abantu hayi le nyanga lena isihlekile sithi uzophuma ejele ayisefake isuthi kodwa into emnandi ade kulo ngishilo ngithe mina ijwala ukungena lento ihlehliswa ingene ihlehliswa sekufike inkulu manje kunomehluko la ekutheni mfethu phela mfethu umuthi akuwona umlimo umuthi ufanele usebenze kumuntu usebenze nange-reality nansongo yonke le process nje ngoba uthi uyabuka kuba bonke abantu yimi kuphela nje belokhu ekhonjiwe
futhi angizange ngize ngifihle ngakhonjwa futhi ngayela mina abantu bethu kade umuntu waqala ukusebenza nanso ngifuna siye lapho yiyele mina ejele akuzange ngiboshwe amanga ukuthi uthiwe ngiboshiwe nanso ke good ngifuna ukuthi uchaze lapho ngoba sebefanye emaphepheni babhala ko YouTube ngaphuma ngento embi ngeqiniso ithonga impande yabona ukuthi ngithini finish izinto bethu lezi eziqondile mntaka baba bese kuzoba ukwesekwa bafowethu angiyazi mfowethu ngibonga ukuthi uchaza uyayicacisa lento ngoba sebebhalile ko YouTube befuna ama subscribers uyitshayini ngesilungu ama subscribers befuna wona bebhale emaphepheni kuthiwa wele yanyanga liyana yethu nomuntu uboshe kanjani ngizwe ngithi mina ungizwe benginaye ngimthatha savumelana naye sahamba naye ngathi vele le nto yokuboshwa kwanto besilindele agcina mina sangishila futhi la uwese unakho konke mfowethu akanomusi uyile yini ifika lapha nje basho ukuthi hayi kahle bese ngakafuni thina iqala bazolikhanda sengikho sewukhona uzohamba nje wena uyosebenza ushiya nje thina lapha enkantolo njalo police station asinalo ushiya icala lami likhandwe iwarrant of arrest iphume ngo3 ntambama kwayima ngikilathelwa ngoba sekufonelwa bathi mbope inunu lezi izwa ke la engihlekisa khona ngihlekiswa ukuthi on the same day when uboshiwe 2 days after it was on Wednesday ngithola icall ukuthiwa ke ukhehlelezi lokhuluma wena yini wabhukhela ukizwe private jet ngithi mina yes I guess sisuke ePitoli siza lapho ama Hawks size eThekwini sizo interview lalela phela akekho umuntu ongalisabi ijela ngithi aqale ngathuka nami lalela mangithuka ngathuka ngithi mina beningeke ile interview eniyenze over the phone ayena sizoyenza lapho ngithi mina hayi asiyenzeni manje seninga driver nitike goliniza nina kade nizongibopha nini bathi hayi ngaphuthuma ngavuse abameli bami bukani bathi angithi asikho yazi ngithi hayi bukani manje sekushubile ke kubethile ukade uhlekisa kakhulu avele njalo vele abeke phansi moya ubabonile kodwa sebeshintsha kugcineni hayi lalela izitsha hayi illegal team wethu ngiyiphethe ngoba umthetho ala mina abameli abavele ba-interview bonke kanye iziteshi ababahambe yakhuluma umyapha babamba umfowethu bajika sebefundisa inkantolo bathi asifundisi la siyaphasisa ake siqaleni ngomthetho ukuthi nokuthi akwenzeki lokho wrong but ke bafowethu into esizoyisho kugcineni sizothi einkundleni zethu zokuxhumana cha sizoyishiya inamba zabameli bashilo abameli bathi abanankinga bona mawufuna ukubasebenzisa nanoma ikuphi kodwa if you are willing to pay ayibakhokhelwa bona ayibayibizi hayi indaba yamasela cha abavukela amasela ufuna amacala abuqhayi ngempela yes ayimfowethu bona shema ayibona imali bayibiza ngegama ukuthi uthathe nje lokhu njana ithini lenene esitolo walifaka la emathangeni futhi uzomelwa yibo khofana ngicela ngaphuphisiza abameli bami please iprofile yami phezulu 08610 I think we have a problem neyincingo zethu kodwa nkosi yamaze saba nenkinga neyincingo ngelanga liqhayi kanjena kodwa nkosi yami okay 0659337972 send voice note sizikuthi uthina ake sizoqala lapha ukuthi uthini lo ngizwe hello ngizwe siyabonga mkhulu sebenzile abawuvuma umuthi man ayikhale mkhulu ayikhale Sibelele konke ama South Africa nensizwa nje bezibambile impela lapha eRandburg sibonga ubuya kwechunu ucingwana ungezwe umlando vokamchunu Tomba zimqoma ngoba zimdabulela zamqoma ngoba zimethanda imvumo leyavunywa na uBarack Obama leyo laseMelika ngibonge wena uMandumane ngibonge ku Dr Dlamini bona kuzo zonke insizwe iphumule zawo sekungizwe umchunu ngithabuya amandla abantu abamnyama yabo angozele ngisho ejele ngesikasongo sokulala ke sanibona nobo tatantongisi khuluma nozama boss namash kithi mina nje akaze ngijabule nje izolo kanje angikaze zajapha izitha ephuma ungathi ngwani yazi ngijabulele kanjani ngitsawu president wethu umshushisi waze ngitsamandla I'm giving you for the last time now
awuwadelela wona mkhulu uphela ayela ngisi akekho njengawe hayi uyayenza into yakho uyayenza into yakho. Alright, ama boys notice sizogijima kakhulu njengamanje siya lapha mfowethu kwi topic ngizocela ukubriefa kuqala